selama sambung boleh upamakan namanya channel YouTube ini kabeh bahasa Maya. Lah di bahasa dan dengan karena buang dolo cuma itu tak semaya. Tontong bangkan dia pakai dekoran semua ngamati kali ini. Tontongkan ini susulan olehkan yang dikatuan di buang. Maondonganna mak dinkan pasitamu ulai di channel YouTube kabeh bahasa Raya laki naik undang-undang di indikada mainan ni lamai surat pada tubuh. Opuang tang pabela kan dike tak dari usulan kan. Apa kuasa bela masalah itu untuk tubuh kan ni ada kadang bila kirani mak di lagi nandungan melo setulalan pak mereka. Puang menemukan sonasa makanya kami mengambil kami oleh Tuhan. Dan sangat puang Yesus Kristus kira mati kami. Amin. Ya tu pada nungan tu temote ya waktu mentiro lumbang tu puang domai surga. Pak Basanta dia lamai Pak Pudian talung talu angka 12 saya 82. Yaitu nas lamai angka 10 talu kadang nabuang mentiro lumpang tu puang domai surga mintu mak lupa tahu nata apai nasang matanda. Suluk tu di pakaborok lan puang patutun ni pak tanggaran tujuan na pia-pia marasan maningo di misa inan sola rapunda. Moy raka anna madondo lako ludio mai ia tu matanda ambe na sola indoda tontong umpe marangai dio mai inan membela. Ia ketobang ni tupia batu pusa tikara saitu tomatuanna untuk duit susi duka moto tupuang umpe maranga tauna sia umpe maranga mintu tengkana sia kamu susan na tambui lamba masanta Pak Pudian talu pulang talu yamo umpa manasa ulelian Pak Pudian lako puang matua yamo puang to mampata sia to mekan tutui angka 10 talu saya lako 10 apa umpa manasai kuma tontong mentiro lumbang tu puang sia umpe marana mintu Pak Kadarina dao mai surga mintu tolino na pemaranga ia tu matanda puang tontong tutun lako mintu taun na tumaarang-arang lako kalinga na kanasay na maapudi kumua tae len aptu na ni puang untampe taun na maondongan na lan agan kapusakan siya ka mangasan katuan sulo tu dia pangabor lan puang ilan agan ka mabandaran siya ka kamanasan maadin nende bangki usamay kumua tak ebang mo tau ke maranga ki siya untir itu aganta apa ulendi kada na puang tu temote patongan ni kumua inang tontong mentiro lumbang tu puang daw may surga ia mo ambe sumpu mamase tu umpamale soltungan katuanta ia mo to ditambay ki tulawa patongan siya mapasare tongan lako kalena ilan mintu wagan katuanta ia kemaarannuanan ki sema pasare ke lang kalina tapatongan kumua ia tumatanda tontong tutun lako kaleta may mo kami suluk solanasang ang tapatongan ni kumua na tanday puang tumintu kaparaluanta siya inang natundwiki ke atun ni amin kadang na puang o puang kanasalan katuan ki kumua tontong kami mentiro lumbang untirwan domay surga lalu bintu lingkada katuan ki tontong banggoy makduren ia morata puak babatta itu kapatunganan ki tontong uran nuanan kopi lalu bintu agan katuan ki dan no pak telingkada katuan ki lagi pogau situ lungalan pak korean kita kure sulang aku ang katuan ki sigaruna ki sulang mati kuasa ki lan sama puang Yesus Kristus yang puang panglalan kasalamaran ki kirampo masambayang mati kalemi o ambe do surga. Amin. Suluk tu di pakawar orang puang rampo randanda mo to kasih pulungan karang di atas temo kuri semangat karena pasanta sola nasang salama umpataru katuan katontong undung di channel YouTube IKB Bahasa Raya anda sabuna berkata untandai sia tekadana puang di parampo
tontong lah di dandungan masura nasar na pokoknya dek lulangan kapal Tuhan ta. Bersemangat puang tontong